Hannah Montana, molim te. Čekaj, moram da približim sebi. A čekaj, jesu to djevojke ili kao muškarci će biti? Ne, Pa koga? nećemo jebat devojke. Pa vidiš da je našao neku djevojku. Ma Ne, nije ne, mislio to na je njega, greška. mislio na ovog. Znači, Smash or Pass radimo na balkanske youtubere i ovako, i tiktokere neke. Znači ovako, prvi na repertoaru je Simi. Simi. Simi, a u Zaboru, moramo ovako. Simi, Smash or Pass. Simi, ja znate ko je. A kao samo fizički da bi bile s njim A ili čekaj. kao da vam se sviđa kao Simi, osoba? SFVS. Jel mogu tako? Ovdje ovako. Sad imamo boje slike od Simija. Kao fizički ili šta? Ili psihički. A čekaj, možda Ne, bolje? da bi samo s njim vodila ljubav ili bi se družila? Da li bi vodili ljubav kao Smash or Pass i ocena od 1 do 10? Aha. Aj, prvo stane, izvoli. A, Ne, što nećemo Simija prvog, bret. Realno, Simija... Zašto? Simija ćemo posle, Simija ćemo Dobro, prvo. ajde. Prvo ćemo Goldenitu, nećemo Goldenitu prvo. Aj prvo Čodu, Čoda. evo ja ću prva. Može? Pes. Pes! Dobro, a ocena 1 do 10? Ocena od 1 do 10, I kako je ovdje ima frizuricu, baš je bio sladak dečko. 3. 3 od 10? Da, Za Čodu? da. Što? Pa ne gotivim ga. Ma komu jebe mater, a? Ma da. A ti, Oma? Pa ja ga gotivim, meni je zanimljiv. A ocjena je 5. 5 od 10. Da. A Smash or Pass? A čekaj, ja treba da mu ocjenjujem? Pa ne, bi ga jebala i... Šalim se. Pa, jel bi se jebala s njim, to me Da. pitaš? Ne. Ne, što? Pa ne znam, iskreno, imala sam top tipova, mislim, više volim crnce, logično, ali sad da mi je nešto on, baš nešto zanimljiv, da bi se jebala s njim, ne bi logično, tako da ne privlači me nešto toliko. Nema ni tetovaže, ja volim tetovaže. Znači, Čoda dobio pes. Sljedeći na repertoaru, Ganđaman. Dobro. Ganđaman. Da, njega smo upoznali Na rođendanu kod mene. rođendanu i ne znam, nisam ga baš nešto ni gledala, što znači nije mi bio interesantan. Ali čekaj, kako se zove, gdje su meni one bre slike što sam imao? Čekaj, da provajem da li imam ovdje slike, zašto su bolje slike ovdje? Dobro. Evo ga, što znači, evo ga, može ovako. Pogledaj šta on ima ovih slika. Sad ćemo... Čekaj, moramo... Moment. Čekaj. Moramo close all windows. I onda opet ovako. Opet. Zašto se natarao full screenu? Ko je taj Jo, slatkiš? ko je Jo, šta je ovo? Stani, ne komentarišite! Ne komentarišite! Jo! Vaš. A je li to sad bilo na ekranu? Ne, nije, Dobro. ne vidi se, ništa se Dobro. ne vidi, ništa se ne vidi. Odlično. Odakle ti pornić jebot? Dobro. Evo ga, neki slatki s tetovažama. A čekaj, je li otvorilo sve? Nije još, a jeste. A čekaj, A otvorilo. je li ovaj strani ili naš? Ne, Ovo je sve naše, ja ovo sve znam kako domaće. se zove. Ja znam kako se zove ovo. Ja ne znam. Šali se sa Pornić, ljudi, nije vidjela moj Pornić. Zove se Lazy. Jel da? Tako je. Smash or Pass, znači evo prvi je Lazy. Smeš, tako je sladak i ima tetovaže i ocjena je 10. 10. Ti? Sad ja. I meni je isto Smash, zato što mi se sviđa ovako styling i to, takvi tipovi. Jeste, on je onako urban, full. Da. Meni I isto. ocena je 9, hajde. Isto. No, baka prase, njega ćemo posle, on je najjači, realno. Delić. Moram da kažem da smo bile neko večer u klubu, kako, Stefan Brown, jel? I on je došao i... Čekaj, ko je došao? Delić, mislim, Dobro. nije do nas došao, nego je došao Dobro. sa nekim svojim drugovima. Dobro, ne znam ništa o tome. Dobro. I ja vi bili kažem zajedno Sani, zvonami, evo ga Delić. Dobro i? I on je bukvalno doveo jedno 20 neki riba, samo tako usput i doveo ih u neki spre. I nas dvije zvao, mi došli tamo s njim, on je cijeli klub za svoj 100 pozvao i svi smo bili tamo.
Znači, Delić Šmekerčina, a? I Da. moram da kažem da je Delić tu večer jedno 10 riba ljubio. Ko zna šta je radio u WC-u s njima, neću da pričam. Lažeš. Majke mi ti kaže. On je, ja ono u životu nisam vidjela, da je on odjednom u 5 minuta doveo jedno 20 riba za stol. Majke mi ti kaže. Ja sam bila u šoku. Ja se ne sjećam, bila sam pijana. Ja se sjećam. Mislim, ja ne mogu da vjerujem. Ne mogu da vjerujem. Jel to on živi kao Pablo? Meni je to bilo toliko smiješno, još je imao neka dva druga. A misliš da su WC-u prali ruke? Pa ja mislim da jesu. Jesu li stavili sapun? Pa ne znam, šta misliš šta su radili u WC-u Pa kad ne, ovdje su stvarno dali? nisam gledala šta su radili u WC-u, ali sam vidjela da se ljube. Mislite ljudi da su prali ruke u WC-u ili su možda... Je tu i Tony Montana. Da, i slušajte ovo sad. Vidjeli smo Tonija Montanu, a on Jer je... kakav expose balkanske scene. Tony Montana je došao sa nekom djevojkom i djevojka ga je tu večer prevarila. Da. Sa nekim drugim likom, koji nije naš reliči, nadam se, ako se sjećam dobro, da. Jel' tako, Stanja? I Tony Montana je tu večer našao, vidjela sam neku drugu djevojku i odveo je negdje. Sad gdje je on odveo, mi ne ulazimo u te teme, ali smo tu da vas obavestimo sve. Bravo! Bravo! Tako da, eto, dobro. Lux. S njim smo bili u Budvi, u Separeu, mislim. Dobro. U klubu. I onako fin je, smeš, ocena 7. 7. Mene nervira kako priča, iskreno. Pa te nervira kako Stanija priča. je nauštica. Pa ne, on mi ima nekako odbojan naglasak, ja ne znam šta. Alo, to je crnogorski naglas. Ali on ima ružan glas. To sam rekla. Volim ja taj naglasak, ali ko ima lijep glas. On ocjena za njega 6. 6. A Smash ili Pes? Pes. Pes. Dobro. Koji će mi kurac ovako visok tip? Delić, Smash ili Pes? Smeš, najjači lik ikada. Dobro, ocena? Ocena 8. 8. Pa fizički ili kao ono humor i to? To je da Aha, oceniš, ja? cjelokupno. Pa ne znam, nije moj tip, ovako fizički, ali da se zajeba to za zajebanciju, ovako top. Tako da ocjena 6. I to je to, jel da? Respekt, respekt. Smash ili Pes? Pes. Zato je, pošto ja ipak volim crnce. O, evo ti ga, da, pa Delić nije Jesi crnac. ovo ti? Ovo je Lux, ovo je Lux. Opet malo bez Opet on, majice. ovo, sad znaš. ovdje vidim da ima lijepe trbušnjake. Dobro, dobro. To sam odmah zapazila, vidi se da lik ide u I lepu teretanu, jel da? I lepu sobu ima. Da, ima lijepu sobu, ima neku rozu stolicu što ja volim tu boju, to mi je najdrža boja. Vidim tu neku građu žgoljavog tijela, visok je, Možda ima dugačak. pa iskreno ne zanima me. A ovako nije moj iskreno tip, ja volim tetovirane momke, tako da 7. Pa dobro, 7. može da uradi tetovaža, šta? Da. Kaži ti ovo neki, staviš pečurku. Delić opet. Ovo Lux. A, jel sad popravila ocenu? Pa sada je još gore, ovo mu je slika. Pa iskreno, je li ovo on obuko sad sivu trenerku? Ovo su pantalone, ja mislim. Pantalone, jel? Pantalone mi deluje. Ili trenerka. Pa ja ne volim ove sive pantalone. Trenerka ili pantalone? Ja mislim da pantalone. su pantalone, Pantalone, pantalone. da. A sive, koliko vidim. Pa šta fino je, što ti njega toliko diraš, jebote? Pa ne diram ga, brate, ili nešto mi ima... Inače, njemu je rođendan sada, slavi Jel upravo. li? Da. Stvarno, sretan rođendan. Hoćeš ti kod njega na rođendan posle? Da. Ajde, Pa čuš. zar ga nisi grdila do sad? Baš mi briga sladak je. Hajde idemo, Nogato. Ko je to? To je... Hej, naušnića ti Znam, to. nema veze. Nogato? Nugato, Ali ja ga ne vidim dobro. Čekaj, možda ćemo naći neku... Beverly. pa čekaj, daj mi ono Nugato. Za vratit ćemo. Beverly ja da kažem. Nemoj da ga nešto odrukaš. Ne, Dobro. nisam ni mislila. Dobro? Smešan lik, dobar lik i on je nas kad smo mi bili u Budvi stalno i lepo ispratio i lepo otpratio. Znači, gentleman. Da. Smeš, ocena? Smeš, ocena 7. Bravo. Da, Jelma? ja se isto slažem sa svojom drugaricom. Ocjena 8 i smeš. Logično. Bravo, bravo. Sladak je. I krupan je onako, ima ga. Gabaritan. Imate to. Evo ga ili ja, Nugato. Taj Nugato, vidjela sam... Malo italijano mafija priča, znaš?
Da, vidjela sam da ga stalno postavljaju tamo na TikTok. Pa malo liči na onog iz 365 dana, onaj glumac, ali da je malo veći. Da. Dobro, ocena, Smash, PES? Ocjena 9. Meni Devet. PES ocena 4. Meni Smash ocjena 9. Joj. 4 ocena. Ispred ocrvenog gata. Pa nije moj Nije moj tip. respekt. Pa baš je sladak što. Beverly opet, Opet. njega smo vidjeli. Beverly opet, šmekeric. Pa iskreno ljepše mu stoji sportski styling. Da. Ovo je opet Nugato. A vidi ga u Istanbulu. A ko je? Muđa. Pa on vidjela sam da je debeo. Šta kažeš? Pa jest. Šta je? Je li ovo on smršao? Može Pa brate, ja ocjenjam fizički izgled. I, tako da to nije moj tip. Ne voliš za ljude, jel? Dobro, sad ocjena 0 i PES. Dobro. Ocena, tačnije PES iz razloga što znam da ima onu devojku Janu. u vezi već 9 godina koliko Da, već. 12. Tako da PES, a ocena 5. Respekt. Znam zanimljiv je lik. Respekt za Muđu. Evo ga Muđa opet. Ima da li menjaš? Dosadan je. Dobro. Kako može da bude toliko... Ganđamen! Ganđamen 0, PES i dosadan je. Kako molim? Pa dosadan je. A ti stani? Ganđamen, PES nije moj tip, a ocena pa 2. Fukare male, mama ti je fukara sad. Muđa! Evo ovdje je ovako Ma šmekeric. neću opet njega da ocjenjujem 100 Dobro, puta. izvini. Ganđamen. 0. Vidi biceps. Vidim, već i moj. Dobro. A sada? Ima G klasu! A sada? Pa nemoj da se slikaš pored G klase kad nije tvoja. Jeste njegova bre. Nije. Jeste. Znam da nije. Jeste, on je iz Sombora. Ma on je svog kurca, nije njegova i 0. Pa čekaj, stvarno njegova G klasa. Da. Pa Ganđamen ti iz Sombora, evo pišite. Ljudi, jel Ganđamen iz Sombora, jel njegova G klasa na somborske table? Šta je ovo crveno ovdje, majke ti? Aha, to je ono slime. A, da, jeste, da. Eto. Da. Nije njegova, lažu. Ja Dobro. znam. Ali, A, hoće li da mi pokloni ono lepo oči, pitaj. pa ajde, ali ako je njegova G klasa... On nema ni fiću, ljudi, jeste vi Ali normalni? ako je njegova G klasa... On nema ni fiću. Ali ako je njegova G Ako klasa... je njegova G klasa, Nije njegova. ocena se diže na 5. Dobro. Ali nije njegova. Ali ako je njegova... Ako je njegova, onda 8. Bravo, respekt. Ganđamen os... 0. Bobby. Jao, to je onaj retardirani što se pravi nešto da je glup. Ne znam, meni je on debilan i nije mi nešto lijep, tako da 5. Meni je PES ocena... 2. A dobro izgleda, ne Ocena zebaj. 3, zato što nije moj tip nikako. Ne znam. A i mislim da on ima koliko ima, 19 godina, jel? On? Ne bre, ima ne znam koliko godina, ali ima ženu i dete. Tek je sad Tek PES. sad 0 je. Da, ali dobro izgleda jebote. Pa ima on lepe mišiće, ali ne sviđa mi se fizično. Aha. Mislim, sviđa mi se, nije moj tip, nije A, svoj okej, mišiće. respekt. A, opet on. Jota freestyle. Aha. Jota... Šta je ovaj osmeh značio, ljudi? Šta je ovaj osmeh značio? Šta je značio taj osmeh? Nećemo da ispitamo. Jota? Jota Smash, ocena 8. Smash, ocena 8. Dalje? PES 1 i dosadan je. Nije, meni je baš zanimljivo. 1 za Jotu. Zato što mi se ne sviđa i nije moj tip muškarca. Jebavo je. Ma, jebavo ti je mam. I nije mi jebavo, ali ne sviđa mi se. Mislim da nisu rekli za tebe. Ima ove lijepe ploče. A mislim da nije za tebe rekao da je jebavo. Aha, za njim. Pa dobro. Pa nije ni mene, ali može uskoro, ako hoće. Ako hoće, Jota ima dobre pločice, iskreno, a? O, bož. Opet Bobby, čekaj. Jota, a vidi ovo. U budvu. Pa to je tako slika kao da ga je slikalo dijete, rekao, pa kaže, hajde sjedi tu pored vozila. Nije. Ko sam čula, Čisto- on je raskinuo, jel da? Da. Čekaj, Ali umetnička je, viš, sedi i onda kao odraz isto kao... stani. Pa je rekao, hajde samo sjedi tu pored vazela, samo eto tako da ispade da imaš sliku. Kao... A nije, ali viš da je umetnička kao dole odraz njegove ličnosti, kao... Vidi se da nije Photoshop, isto je i dole i gore. Dobro. Da, viš kako vao.
Pa dobro. onda. Umetnička slika, ne zajebaj. Dobro, umjetnička Lepo je slika. Lepa slika. Ne. Lazy! Od njega ste već Jo, smešovali. to je onaj slatki iz Ovaj. 10. 10, Da. pobjednik. Jel da je sladak, a? Da. Dobro, dobro. Tony Montana. Most criminal man in the world. Priča je lagana, ja sam Jokerova mala. Dobro, okej, šta kažeš? Dobro, Tony Montana, lud lik, vidjela smo ga u galeriji neki dan. Dobro. I, pa ne znam, lud je ovako, ne bi nikad bila s njim. Što se tiče izgleda, kad se zna se lijepo obući nekad, kad mu neko nešto kupi. Tako da, za oblačenje, 4, a ovako za izgled 2 i nikad ne bi bila s njim, 5. Pes! Ali je lud. Što se mene tiče, pes, ocena 5, ali i pes zato što ima devojku. Respekt. A, vidio. Ovo A je vidi Rolexa. To je Guhov sad. Či, Guhov. šta je to? Ne, ja ne znam šta je to. Ja moram Ne znate šta je do Guh? veca da piškim na brzinu, Ajde, pikiti, pipi. idem da piškim. Ajde, pikni ti. Au, došli smo do najjačih sada, brate. Ja, došli smo do najjačih sada. Ko je to? A vidi ovo. A jel meni smešan pes? Čekaj. Da se skinem sad ceo. Čekaj, mora da dođe i Ilma, evo te ne mogu se skidam dok ona nije tu. On će dobiti samo jedan pes. Opa, pa ti si još bolje nego prošli put. A? Aha, Ljudi, šta kažete? Smash or pass? mogu da pipnem. Možeš. Pa smeš. Jebote, gledaj leđa! Gledaj leđa, jebote! Boleština. Boleština! Čekaj, mora ima da dođe da me svešuje. Smeš, a ocena? Ocena... Ne znam da li da ti dam 9 ili 10. Što ne bi bilo 10? Pa hajde 10. To! A fali ti to važno da bude 10? Da. Taman dođi ti, smash or pass? Smeš. Smash or pass? I koja je ocena? Ocena 10. 10? Da. Pa hvala vam, divni ste, zaista. Ali znaš zašto 10? Zašto? Zato što si kao crnac, ali nisi crnac. Zbog čega? Imaš ove lijepe pločice, Dobro, hvala. imaš lijepe mišiće. Hvala. Top. Ja, vidi, pa nešto su ti se povećali, ja? Da. I... Dobro. 10 od 10. 10 od 10. Najbolji od ovih svih ovdje. Jeste čuli, luzeri? Da, nije to zato što je on ovdje sad pred nama, nego tako. A da uradim tetovaže, koja bi onda Možeš ocena ovdje da bila? uradiš ovako neko. Ne, moraš, ja imam ideju. Uradiš ovdje cijelu ruku. Dobro, ruka. Da. I leđa čitala. Leđa cijela. A onda bih pokrio svoje moćne leđe. Cijela leđa. Ne bi, bilo bi još bolje. Još bolje bi bilo. Dobro. Znači cijela leđa. Dobro, respekt. I gdje još stavio? Ha? I jedna noga. Da. Jedna noga. Da, cijela noga. Ja ću sad Da. radim drugu nogu. I A? top bi bio onda, da. Znači, fajn mi tetovaže da budem 11 od 10. Jel? Da, onda bi bio 20. 20 od 10 bi bio, a? Da. Seri jebote, to ja. Bradavice ko felne, bradavice ko jafake. Jesu mi ružne bradavice? Ne. Pa Hoćeš da ti stavimo piercing? Da Dodali vidim, smo. ja imam piercing na bradavicama. jesu mi ružne bradavice? Ne. Moram da pipnem, ja. Nemoj jako, dobro. Nisu ti ružne bradavice. Nisu, jel? Ne. Dobro je. Koji ste vi hejteri, eto, kažu da nisu ružne bradavice. Nemoj da me dirate bradavice. Ti Evo budi ja u sam na glavnom kraju. kadru. Eto, dobro. Evo ti evo priđi ja. tu tako, i ti uđi tu, bravo. Evo da nastavimo. Goldenito, smash ili pass? Pes. Ocena 2. PES 0, nikakav je kao neko dijete od 10 godina, totalno šamućen, nezanimljiv i to je to. Poprilično, Ko je vozi auto? poprilično pre, tvoj neki Mercedes, neki nešto.
Mercedes, Stari moraš- neki. To su neki stari, to i mi imamo, tako da 0. Popričao precizan opis Goldenita, nisu omašili ništa. Evo ti ga love, sad vidiš na privatnom Ali on avionu. ide u privatni avion, A, ali nije njegov. To mu je platio njegov sugar daddy. On ima sugar daddy-a, da. Stvarno? a da ga pitamo hoće li da deli sa nama. Da. Sugar daddy-a? Da. Pa Može oći. bolje da ga dijeli s nas dvi. A Evo vidiš, ga. on je sad ovdje u avionu kao radi, a zapravo ništa ne Aha, radi. kao on nešto radi, ja. A kao nešto. A, promoviš. Čoda? Dobro, njega Već smo smo ga komentarisale. komentarisali i neću više da ga komentariš. Simi. Simi, najslađi dečko. Dobro, dobro. Ocena? Ocjena 10. Smeš ili pes? Smeš? A fali mu isto tetovaže da bude 20. Ma njemu ne trebaju tetovaži. Dobro, Što respekt. se mene tiče PES, ocena, Što pes? pa zato što ga ne gotivim. Dobro. Ocena... Meni je rekla neki dan da je sladak. Nisam to, rekla sam da je sladak, ali njega ne gotivim, kao Majke njega. mi je pričala o njemu, ona meni rekla, ja kažem, vidi kako je sladak ovaj Simi, kaže ona meni, baš je sladak. Pa jeste sladak, ali Dobro. ne gotivim ga ovako. Kao osobu koji ne govori, a ti je sladak. Kao lep dečko. Pa jeste on Ja sladak. kažem, Sad ja sam- kažem da je sad lep sam htjela dečko. da kažem ocenu. Ja sam rekao I da je što lep ti dečko. komentarišeš umjesto mene? A, jeli bre? Sad ti Molim? komentari. Molim? Jesi on se ubacio u moje Molim? komentarisanje? Eto ti dižeš glas na mene, majke. Ja želim pomirenje na live-u. Ma neću da se mirim ni sa kim, ja ne dopuštam nikome da... Ja želim pomirenje na live-u! Važi. Izljubite se, drugarice. Rekla si da je sladak. Pa ja sam rekla da je sladak, ali ti nema potrebe da komentarišeš umjesto mene. E pa hoću, eto. Ej! Izljubite se, izgrlite se, mir, niko nije kriv, ajde. Pa neću ni Nećemo. sa kim da ste Mi grili, se baš nikad me nismo briga. ni zagrlili. Da, nikad se ne grlimo. Nikad se ne grlite. Ne, nas dvije se ne volimo. Nikad se ne grlite. Pa ne, tako smo malo hladni. A zajedno ono možete da ga... Da. Da, Pa dobro, respekt. Realno, šta je? Zagrljeni su onako precenjeni, realno, kad pogledam. nije ne volim zagrljaje, to je tako dosadno. Da, pa i ja ne volim. A, Simi? Smeš? 10. Smeš? PES, 100. ocena... 100. 5. 5. A vidi ovog šmekera, a? Možemo Ja- mi da ručamo zajedno sa tobom. Možete. Ele! Mislim da smo završili sve segmente